Mwongeyeho kwirwa abanyarwanda ndabasuhuje, njyewe nitwa Iradukunda Donatien. Muri aka kanya ni saa ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu, umuyisilamukazi yafatiwe muri Dubai, aho yari yerekeje i Maka. Byagenze gute? Habaye iki kugira ngo afatwe agarurwe mu Rwanda byihuse? Ni inkuru dukesha igihe.com, nawe wajyayo ukayisomera. Rero uburyo inkuru iteye ni uku nguku. Inkuru y'umusilamukazi wagiye i Maka akagarurirwa i Dubai. Se byagenze gute? Kora subscribe, like, share no comment ubundi dukomeze. Umuyisilamukazi witwa Muhawenimana Josephine avuga ko yari ku rutonde rw'abanyarwanda bagombaga kwerekeza mu mutambagiro mutagatifu i Maka. Yagaruriwe i Dubai nyuma yaho bigaragaye ko afite visa y'impimbano. Umubyeyi yafashe urugendo ari kumwe n'itsinda ry'abandi bayisilamu ku itariki 18 Kamena 2023. Mu kiganiro na Igihe yavuze ko uburiganya yakorewe agahabwa visa y'impimbano abayobozi b'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda babugizemo uruhare. Yakomeje avuga ko yahombye bikomeye kuko yatanze amadolari 6,800 arimo 4,000 yashyize kuri konti y'uwitwa Sheki uherekeza abagiye i Maka. Yagize ati nababajwe no kumva bavuga ko batanze. None se sibo batujyanye kwifotoza kuri Kirino? Ubu ngiye namenya ibyo kujya gushaka visa muri Uganda. Yongeyeho ko uwo Sheki ari we wamutekeye umutwe, aramushuka ko yari yanamusabye ko ayo amadolari 4,000 ayamushyira kuri konti ye. Ati yarambwiye ngo nyashire kuri konti ye, ngira amakenga nyishura mvuga ko arayo kujya mu mutambagiro mutagatifu. Rwose ntababeshyi kuko ubwo basomaga urutonde rw'abagiye kujya i Maka bavugiye mu ruhame ko hari bugende abantu 46, mu gihe ku rutonde rwabo bari banditse ari 40, bari banditse 44. Nyuma barambwira ngo ninjire mu modoka n'abandi kugira ngo abaza kuyenzura baze kubona ko ari 46. Yakomeje avuga ko ubwo yagaragarizaga abandi bayisilamu bari bagiye kujyana amakosa yakozwe n'abayobozi, yahise akurwa ku rubuga rwa WhatsApp. Icyo RMC bivugaho. RMC ni umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Mufti wungirije w'u Rwanda Sheikh Nshimiyimana Saleh yabwiye Igihe ko uyu mugore batamuzi kandi batazi inzira yakoresheje kugira ngo ahabwe iyo visa. Yagize ati impamvu tuvuga ko tutamuzi nuko RMC nk'urwego ifite aho ibyayo bikorerwa. Umugore niba yari ku rutonde rw'abajya i Maka yakagombye kuba agaragara kuri lisite iriho urutonde rwose rwa Haji, akanyuza amafaranga aho akwiye kunyuzwa. Yongeyeho ko Sheikh yakagombye gukurikiranwa ku giti cye niba yarakoze ayo makosa aho kubyitirira RMC, kubera ko abantu 45 basabye kujya i Maka bakanyura mu nzira zikwiye bose berekeyeyo. Inkuru yacu naho igarukiye.
yari Iradukunda Donatien, inkuru dukesha igihe.com.